ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kipulit jong Ribhoy District hak Arpsau trik naitung arja Arpsau. Kilakem yuba Donald Rembai ubah kambo de utrai jaka jong jaka bala penyeng ya ke karkhana sanjri ke bala tiap kerta yang kum ke resource rubber private limited. Halor ke jumudu ijahar de utrai ke karkhana dak bakeno ubah Donald Rembai ulokon syat ya seng bahalang ban khenra kot khenra sla hak ni ke karkhana sanjri ke badan hak snong Mausmai Ribhoy District. Ya ubah Donald Rembai bala sendan di kidkhar ke HYC na Ribhoy District kila lei rung hapok ni ke karkhana ban toket iki kot kisla. Hakba lalam syak jiganya ke bajur hapadeng kinoyalam jok HYC bat utrai ke karkhana. Badan barjela basang wai hak te kecaka jongan adu snem arjara puar. Undau la sang wai ne udekar kene kecaka. Umsem la ai undau le ke agreement batnga. Umsem la ai ka bai wai mentala asnem. La ai complain ko disi office meru selatan cendan sistem. Audisi berem rei umsra simkhia kene. Temban se ngalapan jengrap sini setai dengan kenduk ke HYC sport selang ngapan jengrap bau ne barjela umtre banile agreement batnga usong illegal bangne bat katrit license jeng ur ngila khang po disi council bat ngila complain la bunsen disi council ila ai jing tho ila ai complain bat ngila submit kane ka dulir na ka raj marwet bala pensai kane ka kot kesla bagade jaka jonga kane ka pata jongan raj marwet bat ke NOC jonggas kasno kon gadon bat ka dulir jong kasno katot te lembah ngawan hang ne lembah kasnong barka raj marwet te ngawan hang ne ngai buram ke HYC balawan mi akte ka factory bu khang tala ndai incam la buram yot ki member HYC ro nga dapat ma teng halang ngirap ma bule ukhar ulang kedua re incam lating incam la buram ngi kitra jaka be ki seng halang ro ngai kudle khamtam ke HYC Ribhoy district ki bala sundar nang ne kasni te une ukhar incam ladon wat ya katri license mentala sau benai katri license u kaba don men suara kaba clemention ya kacaka kaba ngala depthit na ki try na sulong ya kane kacaka hikmat ki satar jong kane kasnong te kumtang kerpat jam ba yone udkhar hi une ubar jelang imde ban ailat hangne hari kasi jongi namar bo lale ton bor sebab palat bat ulah berngam ro yanga hapor ngali mi mensua ngala ini une bisi berem pande house nam Desember arajat Abdullah kadon kejung kumar bagi NGO jadi udisi unsum lasum kiai kane usurung uha kiwan gi mister usurung bisumi na disu council usurung bisumi kim shek ikut isla kiwat kim khori re tai ki witness di basan ni ikut isla jonga ya kasnong ngau ngi la bingai bede ka jaga nga khot witness ya kasnong bat ya ga joki ma dia kusen na khot witness di lasu ele man ya dabe ule siang ule barkala ule utakar ma pinang mot ba udan ka factory bon ka bisa bon ki no sau sangat dengan beri variasi no kin yarap ketanga kerpat ipi kebetulan hakabor mungkin disi konsel mungkin disi nadisi hak ngam kena disi batumai intip is pangane disi barem utip bas pangane la nadu mensua bapa gion ten pancak sela iseng balang labun buat umdon ni tangga register apok Meghalaya apok ka lebar apok ka DIC umdon apok income tax umdon buat udai ro ngala wak ha kali lenti jo buat udai ubru beton kalon hadu kan riulak mamlak sebensu de defaulter jangka bank lapok Punjab te une ubru umdon gikot kislah apok Meghalaya wat tangka ka lebar license ka register hadis council umdon hot kane ngala kendu itip ha NC na borni ngalawan kendu manla kapor endai kampus ni la sau banai mentah ki abutan ke election MP sipang ki aida kone katai Ngi penramjur bat kum kaseng nginum sngap ya kajulong bahe kini ki barcela nakawai kapor sakawai kapor lada dei hakino kena ki benta juga beri trap lana hapok Ribhoy district nginum ailat balada une ukhar unsaj la yangi kin siapai ka ipat kalenti lana ka sejam ka bangin ya ni smart ki kum ki seng balang ki kum ka HYC habangi la thau bat la snai ka kadai ka kamram ka jongi bangin train nam ta ka imlang ka sablang lada ngi kum ki nongilam seng balang lana ngi kum ka kenhun seng balang lada ngimbit lada ngimla ban yui ya kijing pensisya lada ki kot isla lada kino kino benta ka ipat ka jingmut ka bangin train ka imlang ka sablang ngidon kam bantip hato kini kane ka company kala biang na em hato kini ki labor ki batre hangane jaka kila don em ka isla ki ba biang ki batikna ngidai bantip tementa ngi nagaleng jing pasang ngi penramjur halor ka jing
kajing bam ailat jong ne try jong kana ka karkhana hakaba uong yang iba ngimla ban check lane ban pe yete ko lada ngimla lada kadon ye selandet manon ba kli ya kata bat lada ngi kum ki kan hun seng balang lada ngimdon lada ngimla ban pe watang itu ikut ibarat nginam ong ba lada pimbiang henringi ong pen i hangi hato pilabiang nem kat kum ki kwat isla ki badon kam ki hakaba pila ban pli ya kana karkhana ngi kuat tang ya kata henry kini ki pene bat truk ki pen i ngi tekane kalong kajing nyo dau thala yang kum ki kun samla jong ka dong ribhoi lane jong ka bri onyo trap Chupatai khindiat ya ga kani ga jinjia mo namal ba la sausan bana minta kai bangi o jintip shwa ba Donald ude u tre kum mula de local director ngani company tenang ta la shawai tenang tu sawanra ki kwat isla banong ba kato ka jaka hang tu de ka jong u te try jaka ro u ba ai li second company mo uro udon ki kwat isla banong ba to ka jaka ri jong u hata kanong rin mo uro ay ka FIR nakaliang jong kiro ki ay FIR te kato ka investigation kadangya ta hakata baka numdan kadong no jingya khajia kadong ka hura ngile so ko kanon FIR case kabaya chapo DC office te hang tu la sha khot hajir ya baro arliang banwan peni ki kot kisla te iman arne lai sin la sha khot te nakani kadiang ki bari try jaka ki badan ni kalis maki kilawan bat ki lawyer jo ki kilawan ra ki kot kisla te uba Donald pade sisin ro klem le DC office man penchai kini ban ra ki kot kisla te ha kuni Julai dang minta dang arnai teo executive magistrate ula ai ko order ba mendai menu ro ban penbi kono no kajingnya khajia to kajaka nang tan dade baja ai hang to kamu ngilaban le kan legal action te ha ni kajingja ni kisni ba ngiyo jingtiap ba uba Donald hi yalam hang tu udan hang tu habar ko ka khanaro yalam kidon ki member jong kisang halang ki alai hang tu kami ka jing kluma te ha ka to ga nongren nakaliang ki try jong to ka company kila ai ka FIR ba kaju ka ja si ja pumni nang tau deu ba Donald hi ba uba sedang uba penshit ini bro tetakadang ni hapan ada si temen tak kadangnya kajing tokit ya kan ni ka na nongrin ka ni ka FIR